Central Lairam Longklai the Lairam Times min in nan kut kanin tlai na kum Thawngthnih kulenga Hniang Zarkhatnak Thawngthanhnak chan kan neri lai cha a adi dong tiang ira kan ngai chiao dingin kan som na Thawngthantu VT Madu East Lairam Khwalipi Hakha Mizapi Wi-Fi chu Hniang Ni an chu na East Lairam Khwalipi Hakha a ummi Mizapi ni an man mi internet Wi-Fi theory ze mazat chu Hniang Ni shamin an chu na kum Thawngthnih kulenga chiapa ni kuleni li khan Hakha rungtlang in hun khwar Hniang ze mazat chu khwa chung sangkipa kalin Mizapi ni petlai nak cha I an man mi Wi-Fi chu an chu na I Hniang Ni tianga an peri na lo Hakha khwa mi pakhat ni chiapa ni kuleni li khan Wi-Fi hi an kan chu I Hniang Ni tianga an kan peri lo MPT internet hi anga chan umna in a thileng mang online in siang in kainak a sise ramchung ramleng unaw he I petlai nak zonga a har ngai an kan pe thante nga modek tia achim Hniang Ni Hakha khwami Mizapi Wi-Fi an chu na liaw a tlai chi mi minung na chu an thla changna Wi-Fi chu mi pol hi Starlink Wi-Fi Chinlen network internet Wi-Fi Sui Hakha net Wi-Fi le Starnet Wi-Fi na hi an si tia kan thei Chin mi ramkhel thongtla minung hleiruk an chhuat na East Lairam paletwa peng sami khwami ramkhel thongtla minung hleikwalak a minung hleiruk chu Hniang Ni khata an chhuat na tia thei ase paletwa twal chungmi pakhat ni ramkhel ruanga thongthlak atong mi paletwa twal chungmi hleikwalak a minung hleiruk chu bia an khiapiak mi na ni le chan atling chang I an thla than na atang mi minung pathum tu chu kumsari chiao thongthlak ding in bia an khiapiak na ruang a an thla ri na lo atu I pating thong in an thla mi na minung hleiruk an dilak in an dam ko ti in kan thei tia achim tlai atong mi paletwa peng sami khwami le tlai atong mi paletwa peng sami khwami le parwa khwami hleikwa chu aliam chia kum Thawngthnih kuleni kuma khan an khwa I thit umnak an to liawa Hniang Ni CDF pol khwa chung an lut ti in an lu no na I an tlai mi na an se chu hnuwa sitwe thong in a an kwat na I sitwe ka do nak ruang a pating thong ina an chhal mi na an se thongtla he nai niam in a ummi pakhat ni kumli chung thong an thlak na aliam chia kum Thawngthnih kuleli kuma khan bia an khiapiak mi na ni le chan atling ko na in pating thong in I an chhal na ruang a an thla na lo atu chu minung hleiruk an thla chang na I kumsari chiao thongthlak ding in bia an khiapiak mi na minung pathum le adang paletwa twal chungmi pathum ti in minung paruk rong an tang ri cha a kanlung a thalo ngai tia achim ve Hakha le ti dim da lo peng pasari chu lakruak nirmun a an phan tia Hniang Ni an than East Lairam chung a peng pasari mindat kampalet matupi paletwa falam tonjang le thantlang chu lakruak nirmuna adir tia National Defense and Security Council ni an than Siam tlai na tlai hip kho nak ding a tlang tluan rem dai phung phai tha te in kalpi kho nak ding a ram then le ram kul in pengsom ruk pathum chu kum Thawngthnih pariat phung ram chang zali kul e tlai in lakhrok dir hmuna Hniang Ni dir tharmi National Defense and Security Council ni chiapa somthum pakhat zana an than pengkwa in chen mi East Lairama chun Hakha le ti dim pengda lo pengdang chu lakhrok dir hmuna an than Hniang Ni din tharmi National Defense and Security Council ni chun hinol chwa mi hi ni som ko chung angu lai tia an lang ter Hniang Ni dir tharmi National Defense and Security Council ni chun hinol chwa mi hi ni som kwa chung angu lai tia an lang ter lumte khwa inakang I kumkwa ngak chia akang chi
Thawngthanhnak kulenga chiapa ni somthum zan suimilam pakwa rong a East Lairam Falam Peng Zaniat Ram Lumte Khwa a in pakhat akang I ngak chia kumkwa mi akang chi tia kan thei Falam khwa in lumte a ralzam in a ummi chungkhar pakhat na chu an fale cha zaunak in an manmi meilul mang in an in hi akang I kumkwa ngak chia mi remsui akang chi khwami pakhat ni hringtu an nu lepa hi lorian chuan in lawa an riak an meilul manmi an hiltak swal I tu bantuk vanchiat nak ton hi asi tia achim East Lairam Lumte Khwa hi aliam chia Thawngthanhnak kulleli sikpar ni kulle ni ruka ralshang ni vanlong in bom an rak thlak I CNDF pangale twal chungmi pali hospital irian tuan pahni an nunnak aliam chun hospital building pathum le twal chungmi in paruk arak rok I chinlen chawza ni minung hoi zon ruat nak in bom nak an rak pek Central Oil le Assam Rifles I bom in Mino ral kap ludding taksa thon nak to pi Central Hniang Ni Association ni Mino na mailei lamtluan ro piak in Assam Rifles he I bom in ral kap ludu mi training an nei pi mi na chu pe zul ase Assam Rifles le Central Oil ni hin nikum a training an nei pi mi na laka minung pakhat chu ral kapa alut kho tutan a hin minung zai mazat training nei pi an si I minung pasha chu written test a an hlotling hi minung pasha hi taksa thon ning le ngan nam nak zo felding an se hi minung pasha hi Hniang Ni khada Central Oil le playground longtlai a ralkap an lu kho nak nga an taksa thon nak ni atlin nak nga Assam Rifles le Central Oil le ni biaria nak an nei pi na Central Oil President Pu F Lero Thang ni chun Mino tam deuh in an malak nak chu pe zul du kong achim hlei a Mino ni pochom nak fekfuan nei an mu nak nga adu piak na kong achim Mizapi ni Sathiang hlim an ei kho nak ding a AHNVT Department LADC officer ni nol achwa Thawngthanhnak kulenga Hniang Ni khata AHNVT Department Lai Autonomous District Council ni chun Mizapi ni Sathiang hlim an ei kho nak ding cha a nol achwa AHNVT Department LADC ni chun zot nak khuwai lak I Mizapi ni Sathiang hlim kan ei kho nak nga voktha ding mi azo felton satha ding ngei ni office on chung nikhat ni in ningani tiang suimilam pasha in zan le suimilam pathum kar a I report kho ase chan khia mi leng a I report kho asilai lo satil zo felding angei mi ni chun office a I report kho asilai tia Dr. Lalnumpui Chinza District Council Veterinary Officer Lai Autonomous District Council ni nol chwa Vathwam pui khwatlang ni RD block an nei kho nak nga thla an cham Thawngthanhnak kulenga chiapa ni somthum pakhata Longtlai District Vathwam pui khwa mi na chu pathian sina khwatlang huap in Rural Development Block an nei kho nak nga thla an cham hi khwatlang huap thlacham nak chu YMA Hall kanan veng Vathwam puya to asi upa CK sanga chairman RD block demand committee Vathwam pui ni hruain Khrifa bu hruai tu na hruai nak in thlacham rol nak voili an nei nu a pathian sina RD block an nei kho nak nga an hal hlei a Vathwam pui khwatlang chale primary health center police outpost an nei nak nga rural bank horticulture agriculture office le higher secondary school an nei nak nga thla an cham phone Rural Development Block an nei kho nak nga malak nak kalpi chia mi chim asifon I pezul in malak an team phone Rural Development Block Demand Committee Vathwam pui ni chun Thawngthanhnak thok khan Vathwam pui block on asi kho nak nga state chawza sina voize mazat an hal chang chawza I thlengleng mang asi bantuk in RD block an hal nak hi din tak lo in an pezul peng 2ZPM chawza sinzong a pezul an tim atlam tlin nak nga pathian sina hal nak chan khwatlang huapin an tua hi ase Ralzam ni zulding phunglam hleiriat an tua piak na Young Mizo Association sub headquarters na thial ni chun
an munram chunga rajam e thithruinak an to e rajam ni voters ID si se other card nei khoding in malakpi an khamhlei a phuntenge hol in thirshwai akham Thawngthanhnak kulenga chiapa ni kuleni ruk YMS a headquarters na thial biachei tonpum voithumnak ni chun Myanmar ram boiruang a India ram Mizoram state na thial district chunga rajam thithruainak phunglam chu feter ase I thithruainak phunglam hleiriat an to milak a rajam minle sinak fianghlang in chinchia ID card kum khatcha to piak a hertuk I na thial district an chwa tak laile an lu laya branch OMA chim masading rajam ni voters ID other card ngei kho nak ding a malak pi kham ase rajam ni adangte in funtam nak to mi phuntenge hol in bu phu dir loading hi na hi an itel rajam lak a chole nak diklo ri thai le siam nam mang in chole kham ase abuar an chun YMA ni semnak atwa pina chauza nol ngei tu sina pek an silai du pau in khwal ngei lo le foreign bike le lir theidang du pau in ramri le Mizoram chunga culture sian asilo ti na zong atel tutan kan thongthan chu hivial hin kan ngol ri lai azau tu le angai tu vial te nan laka lunglam bia kan chim mai zara kanitong nol te lai